U officer in charge ka thanat ka hima miliam uba es nongklau haka khat arterik unailar arja apusau ulo ong ba watla na kapor shakapor ki jubtha ya ki nongshong dukan ha yodu ba kimde ban sakmiet hinrei kidang don pat ki ba pinkhen ya ki jingbtha ulo ong ru na kaliang ka office jong ka thanat kan sa shimkhia halor kani bat kan le dak bating e nang ni shakman uba nong klau ula pen pau ka jing smoke man haba ki seng bahalang ki wan ban jurep ya ka yodu kani ga long kum ka jingya trailang na ka benta ka baha kamian jong ka yodu Hadin ba ngila i ketika hubor laki laka press media haba ki seng bahalang ki lawan ya kaban jurep hamne pa yodu kaba kilalap ki nom samir but ki nom dia khala ya ki tu ki dukan tiada kalian juk ngakum in charge trong ka ne ka office hang ne si em juk hima beliau yang pertama ka cik ngau si bajur nomor wat adien bangi ngi na kalian juk ngi la tesitom kaba ila stom ringkat bat ki nak cikidar kita ki private cikidar ki ba ni bu man la kasni ni juble ban jurep ki rai ni semlap kan but nakapos ni jigwang ni gini kinong isong dukan apa yudu bagi beli ban pelong ke cekak samir dan rai pi kum tu kembakalong kile ba kisong ba dan kalian jengi ngin sim ka kabatenge mata bat ngila lep sim ya stol nomor ngila lep sim rui kertang jengi brio ba ngin museum sale kepada kam bahade bagi tu ka khalai ke baki ongka ongkan ma ka khalai betul kaba imat misi galang ka kudam dalam niat ki pelong ka cika khalai kaba ngaro ngasu lengo untuk sini makadang betul ka cika khalai tindak kalian jungi ngin sim kiai kan ya bangga semua ban pelpau ka cing so keman yaki semalang ki bawan tu ka sini lamar lara ki kimlap mengen ngim limlap teh yang sesimkia mangi pai tu yang sesimkia lang ini dah kecinta lang ai bagai kayo kajongi kan lang ka khut busuba bat ka ba like ni kita ki cing ma ki ba adin buat ya kinong song yung song si bersabit kidan ardukan dan atli kidukan ngalek dah hadian dengan ladap itu kau ngalek kidan lang ka kidan kalau kejung itu bersamir kan bagi khut kiba family kidan tinggal apa ni itu sini Barabor hips dia bangi aja report kalau bawa haban tho sekti kita dukan haban petip sekti kita dukan ba mdesi ban ai songwai udah beri balada kidang ai songwai itu beri bersami itu siya magadar ba usa kantalan itu